kan chena solar system chung an chui chian dan kan soidon ani chuan kumzalikal ta chung khan astronomer te hian planet pani chau mu chua an neya kumsang ka chasari somriat pakhata Uranus he mu chuakin kumsang ka zariat somli paruk khan Neptune he an mu chuak kumzali chunga planet pani chau an mu chuak he an beina satok lo ti lam anilova kovel dang om ninge ya rinna hypothetical planet depo he om ve tho entirnan Phaeton he Sikaisen le Jupiterin kara hian a om an ring trina Mercury aya ni la nai zok Vulcan an ti te po he mu thei si lo planet ninge in an ring train kan triat angin Neptune nung lama hian dwarf planet in thup Pluto le Eris te anoma hei baka tun thlenga astronomer tam taktena an la zon planet 9 te po he alom mai thei bok Masela ice giant pani Uranus le Neptune mu chua ani ta ka chuan kan solar system hi tundin muna chuan akim toin alanga planet pariat te hian ni hi an hel nge ni kan hriat lo hian hel tu planet hi alo omru verang zo kan solar system chunga hian thlir thei me lo na lai mun pakhat oma chu chu ni hnung lampang he ani kan arsin hnung lama hian planet hi om thei mai ngem hemi chungchang ngai dan mak tak hi kumsang chuang liam ta khan alo piang to e theory hi counter earth ni in asoi planet ming chu antikton ani ani chuan kan khovel in herna kong orbita om ve tho nima sela ni hnung lama biruzel planet hi om tak tak angem engtin nge he theory hi alo chua thei tin he hypothetical planet hi lo tak tak tang se engtin nge solar system hi angong ti te tun tuma chuan kan bi chiang don ani nin hung lama planet biru aoma rin na hi kumsang ni zali liam ta dai to khan Greek philosopher Philolas chuan alo soi to counter earth ti in he planet ming hi antikton ti in apua Philolas chuan van theng ranga thil om te hi ein buk tokin an rem thlap he aringa alaya hian mei pui lian tak omin planet te ho hian an hel kwal heti lai hian ama modela hi chuan hemi cosmic balance om to ri chuan kan chena khovel malam ni hnung lama si hian planet pakhat he a om ani anin taka chuan manai mi te ai khan kan thiam na hi asang to zoka solar system hi kan hra chiang zok heti lai hian ni hnung lam space hi kan mu theilo miaw wangin he theory alo oma po hi aom vereng chu dan tang chuan ni hnung lama hian planet hi om tak tak chu ni se kan mu a hun to kum kha le chen solar system a hian spacecraft thanem tak kan lo thon chuak to thren khat chu ni zir chiang tura thon engkal sang changa zir chian tir ania hetiang ang khovel amu ang thom soi tur he tun thleng hian ala om lo kan mu mai te po ani mai thei ti ngai dan om ve le thea ama ro chu he ngai dana po hian chan na hi om thei a chan chu counter earth hian a che vel thil engkim chunga hian hip na gravitational effect hi ani nge dona chu wangin khovel le planet dang te baka abik takin satellite te ho hi aron hong pha ti mithiam te hian an hra theyang ni hnung lama thil engam omin Mercury le Venus te hi ati boidon ti an shadon bok solar system chunga object tin te hian hip na gravitational effect an ne wang hian object lian tak tak te po hi mulo maila a om ti hi a hriat thei entirnan Neptune te po hi Uranus chunga gravitational effect avane atangin an hre chuak chu wangin zo na ngai nom zok tak chu counter earth hi om tak tak em ti lam ai ma in om theng em ti hi ani zoka theory a chuan nin hnung lama hian planet dang hi om ve thei kan mu thei si lovin planet hi nin hnung lama hian alo om ve reng thea heti lai hian thil dang zong zong in ni an hel kwala tanga chu chuan in thu bo reng thei hi ani lo thong entirnan antikton hi nin hnung lama hian alo om te ni chuan ein thu bo reng thei don big lova achan chu solar system a planet dang te hian an hip na gravitational influence mang hian
antic don orbit hi antiboy ngay don hei hian counter earth le khovel te hi an nai tir thuanga a che thei ang bera chu chuan planet pani te hi an su thei mai do chu wangin counter earth hian abul naya thil om zong zong te ho che dan hi angong tang lam ton poka ol sam takin a hriat thei mai do heti lo zong po hian a thleng thea a nai tak tak a thil om te ho po hian counter earth hi an hong tang lam thei tho entirnan Venusina khovel aron nai wang lai ber hi ni zanga somriat palidana a thleng thina kan khovel atanga kilometer makdoi somli chawla aron thin hetiang deuh tho hian counter earth po hi Venus hian nai hun hi anei nge dona khovel mas za zela somriat vel set anei poka wangin a hip na gravitational influence hian ni hnung lama he planet biru awan nai rual hian kan mu thei turin aron nor chuak don hrim Mercury Mars le Jupiter te po hian an hip na gravitational influence mang hian an ron bel cha pokang heti lai hian kan planet orbit chunga hian Lagrange point an ti hi awma L1 atanga L5 thleng omin chung zinga pakhat L3 chu ni hnung lama hian awma chuta chuan he hypothetical planet hi omnia soi ani Lagrange point hi mun pakhat ni in solar system chunga planetary body pani te in hip ton na gravitational pull ina asiam ania mun het tak ni in thil engemo lo ompo ni se aom rengemo energy tlema zong chau mangin he point chunga hian aom reng thei NASA hian Lagrange point te hi amang tangkai hlea James Webb Space Telescope po hi L2 a hian anda khovel zong na zel omin field tlema zong chau mang hian ni khi a hel kwal vea in hel na kong orbit ran pa anei ti na ang ani ber mai chu heng point chunga te hian object te takte te Earth's Trojan an ti te hi anom vea Earth's Trojan hi pani mu chuak to in L4 a hian an om ani chuan ni hnung lama om L3 a hian thil engemaw biru hi om thei mai ngem L4 le L5 te hi mun het tak ani ti kan hriat lain L1 L2 le L3 te hi chu chutiang mun het ani velova chu wangin heng huna object om te ho hi chu planet dang te ho hip na gravitational influence wang hian che chua hun hi an nei nge thin entirnan bol om thale hle lai om na huna tanga chui son ang he ani mai chu wangin ni hnung lama hian planet in thup hi om lo ti achianga rin thu ngai nom tak ni ma se science fiction ang lek chau ani kumsang chung liam ta a counter earth theory in rin thu ngai nom tak tak aron siam hian mithiam te chu ngai tu na aman na sat zual tir pha universe na to dan tang lam tak he kan hriat bel pha ta zo ani